Kardong bini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibang nili sami samjali lingwengpi aprang si birta dipipen arjuik tha. Ingdengner kep ko pasong mahangke tegarni katalon Karbi Anglong Autonomous Council calendar kasalam chokche KAUPA speaker amohor sidonang jipusi kehang. Kerala long inut Karbi riso gari kapatong majok apran kedam kewanji aphan council along kerap kehang. Toko langso langsun along arniwang tak langsun nang kilangatum cimirme. Sai Power Fitness Gym Pen Powerlifting Kachipati Kidi Ponalong Karbi Anglong Pen Ka Haristas Lapen Mirkungri Rong Pipietum Gold Medal Lapen Silver Medal Bronze Medal Kachipalong Dun. Karbi Anglong United People Association Asong Pini Ingdeng Nerkep Mahangke Thek Arni Dipura Sina Sarpo Culture Auditorium Hall along Talon Pon Bangso Jai Mek Ateng Pen Adap Apor Malom Songalama Meipu Mohen Teron Pen Intor Pon Laso Api Rat Amai Pikang Niponji Aphan KAUPA Meipu Mohon Teron Pen Si Mai Chari Pon Kongchun Bang Joy Sing Timung Pen Aluhi Pachini Pon Si Aluhi Sarpuaman Pen KLNLF Chairman PDL Lapen Chop Hapangjang Aluhi Aman Pen ex UPDS Welfare Society Kongchun Bang Sarsing Teron HTL Chairman Soy Sing Rongpi Lapen Chopha Aluhi Aman Pen KAUPA Bidisar Khorsing Teron KFA Meipu Avinash Rong Chief Convenor Samsing Hanse AAGSU Karbi Anglong District Committee Meipu Suresh Chetri Kaya Meipu Stalin Inti KAUPA Bidisar Dorsing Terang KAUPA Kongchun Bang Barim Pankaj Deka Lapen Kaprek Kethegiding Atum Chetong Dun Si RD Pidun Laso Along Aluhi Atum Pen Lam Ke Jai Pon Ke Lunkan Chot Kalisi Kapathu Anata Paprang Ponangji Pusi Stalin Inti Pen Jai Pon Sonsi Aluhi Sarpo Pen Lam Ke Jai Pon Ke Hemprek Apharman Along Karbia Khai Kedoan Ning Isi Pen Dorapet Nangji Athe Hele Ke Ot Pen Hongwangsi Sorkar Pen Non Chingki Pon Bomlo Puta Pinya Mayalong KLNLF Chairman PDL Pen Lam Thelong Jaipon Lapen Lapu KAUPA Meipu Mohon Teron Pen Lam Ke Jaipon Ke Karbi Anglong Autonomous Council Pining a calendar kaselam Chokche Athe Ladake MP Horen Singh Be Amohor Kedonang Jiadim Ke Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Amohor Si Donang Jipusi Ningkang Samse Cepaklang KAUPA Asong Ingdeng Nerkep Mahangke Thek Arani Katalon Along Ong Dunga Radatum Chetong Dun Si Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Hokpet Karbi Akhe Pan ko mama ke klempon Along an kini tum Karbi Anglong arat ki misenji Karbi Anglong Ing Samjin Pen Doji Along ar bang ni tum kado ko be panta puspe lasi Mumelong ka nili tingje kaninje bang pininga bang ke konsila kalendar ka ponaya bang ke nili jungjung pe na bang ke chok celang kusi pudak athe chok celang polom bang ke dake konsila chairman speaker han lo ka the nailo la si pini ke konsila kalendar lo speaker photo besi pini ke CM ke hai tuliram rohang Karbi Anglong Autonomous Council la pen non ilitum Karbi Anglong Lapen NC Hill Lapen West Karbi Anglong IMP Akai Horen Singh Be Alang itu foto cibikok pena bangke Nili jungjung amat ada ma bangke Jok celang ku sinili Na itu kirang keng no Along menta Laso alambang nang pating Ni mai long ma News Text Report Newsfast Karbi Anglong Nong 22 Surupothar constituency angkang Balipothar Tokolang so Hawaralong Kijui Kelangadim Tokolang so Waterfall Langsun Pi Kelang Mesenajok Arniwangta Kijui Kelang Aning Kecepa Along Aradatum Kedam Kebang Cimit Un E Arniwangta Difu Bokolia Dendaghat Tok Muka Jorhat Kolaghat Heihui Aradatum Pen Do Bonta Tokolang so Langsun Pi Along Kapalidam Jephan Ningduk Meme Angden Lake Tuar mesen awe barpi barso kaciti adim mesen awe kijui kelang kesang adim mesen awe lasi non prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Tourist Department in charge EM CM
Emily lapen MP tumpen toko langso langsun pi along tourist place kapaman pon Japan kijui kilang ang tan pen kewang denda khat tok muka arada tumpen pherangki kahumri pon ahut pirta nang pidun langchi thingpen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong Assam Powerlifting Association lapen sai Power Fitness Gym atumpen patir piponsi kedamtang ni 5 ni pen Troxian Rongapara Sunitpur along Ingdeng Troxy All Assam Inter-District Powerlifting Championship Rok Kachepate Kibiponsi Lasolong Karbi Anglong RSR Gym Atum Penta Bangkep An Chepate Dunsi Lasolong Haris Das Abang Gold Medal Chepalong Pon Lapu Mirkungri Rong Pipi Abang Silver Medal Lapen Bronze Medal Chepalong Dunsi Isi Karbi Anglong Phan Nongmi Keban Lasojok Karbi Anglong Powerlifting Association Maipu Chira Chingtipen Ningkangsam RS Hotel along Karchu Ponasai Dengpon Lapu Pherang Kyangno Nang Pachini Dunatengke Non Gold Medal State Level Ansi Chepalong Dun Unchitlang Lasi Aprangke National Level Aphansi Por Iponji Puta Pherang Kyangno Nang Pachini Dun Mirkungri Rong Pipi মই All Assam Powerlifting Competitionত মই Silver আৰু Bronze আনিছোঁ 84+ kg তো মোৰ কেটেগৰী তাত 20 জনকে বেছি আছে তাত আপোনাক কেনেকৈ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মই নিজৰ কাৰ্বি আংলঙত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গৈছোঁ মই বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমাৰ মুক্তি ছাৰ আৰু মোৰ পিটাৰ ছাৰ আৰু মোৰ য'ত জিম পৰা আহিছোঁ মই ৱৰ্কআউট কালচাৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু সেইটোৱে ইমান হেল্প কৰিছে মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু কেতিয়াও মই নেৰো এইটো পাৱাৰ লিফটিংটো মোক এটা কি ক'ম এচিভমেণ্ট আৰু মোৰ মানে এটা পাৰ্ট অফ মাই লাইফ হৈ গ'ল আৰু মই এইটো কৰিম কেতিয়াও মই নেৰো এইটো 105 কেটেগৰীতে গোল্ড মেডেল পাইছোঁ গোল্ড মেডেল য়েছ কিমান লিফ্ট কৰিছিলে আপুনি মই ডেডলিফ্টত 190 আৰু স্কোৱাটতে 170 আৰু বেঞ্চ প্ৰেছত 85 টোটেল 445 য়েছ কোনটো হেৰি এছ'চিয়েশ্যন আণ্ডাৰত গৈছিলে আপুনি মই কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ পাৱাৰ লিফটিং এছ'চিয়েশ্যন পৰা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে চবে হেল্প কৰিছে মোৰ ছাৰ পিটাৰ ফাংচো ছাৰ মুক্তি ছাৰ সিহঁতে বহুত হেল্প কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা 10 জনে গ'লোঁ প্লেয়াৰ্ছ 10 জন তাৰে আমি শোণিতপুৰত খেলা আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলাটো পাৱাৰ লিফটিং আসাম এছ'চিয়েশ্যনে পাতিছে আৰু তাতে 3 জনে মানে মেডেল পালে 3 জনৰ ভিতৰত এজনে গোল্ড মেডেল পালে গোল্ড মেডেল হৰি সিং আৰু এজনে হৰিদাস আৰু চিলভাৰ পালে আৰু এজন ব্ৰাউন পালে তো এবাৰ এই গোল্ড মেডেল যোনে পালে এইটো এজন মানে এবাৰ নেশ্যনেল খেলিব নেশ্যনেল মোষ্ট প্ৰবেবলি ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট নহ'লে মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট উইকত হ'ব News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Kedamtang ni 5 ni anongwe por 5 kebra minute inkoira por malom Karbiari Sophan Kerala along riarlo Hemkonglong kapatong penajok apan damjuilo Lapuson CBS Karbi Anglong Keroni mailu teron arong Karlitang basa phangcho supo amen Sipson phangcho arta ningkaningkoi alangli Kerala Kottayampu arong supiarlo Chotugora Hairasa Hotels alongsi Vorengasai Pen Klem Dunlo Bonta ni 5 arni alangli Kopai Kilang Nojok Hotel along Pen Mithang Asai Tangdet Pen Boha Kachadam Bomahut Aprang Anatu Pen Hemkonglong kapatong penajok ni 5 sirkep arni anarlo Por 5 ketom Sipson Phangcho Chukhiya Vedetlo Labangso Alama Puthak Aihemasor Bengaluru Karbi Society Phan Birta PC BKS GS Dhaneswar Bay Mithang Asai Chibikok Pen Kerala Kisunalong Chirap Dunlu Lapen Kititang Arpum Mithang Arong Kacheban Long Japhansi Chingki Chingwai Pon Ikbomlu Labangso Kisungalong Kititang Arpum Kacheban Long Japhan Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Kirap Dunvek Japhansi Chonengri Dunlu Dongka Mukam Pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Normalong Sohan Birtime Tongsinan For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology,
biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bertakan konten nang jeroi thilo. Pinyada por pioneer cap apor 7 miles along kido Ram Inghi English LP School along KAUPA asong Ingdeng ner cap mahang ke thek arni pacheton ponsi loke charli aso maratuma phan loke charli asona hormu keron kapazir padopon lasolong KAUPA maipu Rakesh Timung pen mai chepahem pu ponsi aluhi aman pen kachetong dun KAUPA abidisar probintiso SYJ maipu longki singner headmaster Prabhat Teron pen danglok penang an manpeng kidotum chetong dunsi sayamo pachun pon. News text report Newsfast Karbi Anglong. Pinya berta langsung pajut iklo, dumi thakme kardong.